Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most... Hakate ka jingyalang lane ka jingkiran paiba chong presiden barem chakari Amerika u Donald Trump ula kintho bat ula ben ya u presiden bathama chakari Amerika u Joe Biden haden ba u Joe Biden siam lala ban telakam ya kanek flam ka barang ya menta hapo kate ka ri Amerika bo long ru ba Biden ula fail lane la ban telakam saya ki leno Taliban ke badan hapo ka ri Afghanistan bat ke bala bamdo lane ki bala sinshar plok ya kari Afghanistan hadu mentamenne bar hawai pila ban iru baki pai baki ban patch nang na po kari Afghanistan hadin baki leno Taliban kila yo ban kelun lot ya kari Afghanistan bacu syuru menen kasengi bat mentaka sengi ki pai ba ki ba na po kari Afghanistan ke belasang masa po kari Amerika menen bat mentaka sengi kila yetui pai ba sapo katika White House ke badan hapo katika nang ba Washington hapo kari Amerika kum sebenta ban ya Kila ne ban persya yu Biden namar bo umla ban telakam ya kita kila no Taliban ki bala sinshardo lane ki bala klon ya kajaka hapo kategori Afghanistan. Bacu syuru u Donald Trump lo ang ba kini ki eki baro ki jingjia ki bala ji hapo kari Afghanistan ki de ki jingbom ler chong u Presiden Joe Biden berkumjuru u bala saino expai kari Amerika ki ba la shang ne kumba arp house nam hapo kategori Afghanistan ban menta anda kilami kelap long biang ya kita kila no Taliban makin yo ban klon biang ya kari Afghanistan. Une u Prime Minister jagari UK u Boris Johnson ulakin tu yu Joe Biden ba unum say kispai jagari Amerika na pokari Afghanistan bat kispai jagari Amerika kide ban nebe pokari Afghanistan kum si benta banyak kon persya baji kita gileno Taliban kibala le dan bolan kibala pen Kenya ka hak long brio man brio jengki pai ba jagari Afghanistan bat kumta une u Boris Johnson ulakin tu dak ba jor ba ya u Joe Biden ba unum say season dan ya kispai jagari Amerika na pokari Afghanistan.